Aji, tereteng. Punten, punten, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kak, lihat sini kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kita hormati dumateng ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat ingkang sami-sami dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampun maringi pinten-pinten kematangan hidayah dumateng bulan bersedaya. Alhamdulillah ngaluniki kula sami kabeh saged hadir. Insyaallah dalun badhe dilebetaken kados umte Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan panjangan dua kalimat syahadat yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Insyaallah dados nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala semoga lare wau dados lare ingkang salehah berguna bagi nusa bangsa serta agama dan patuh kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam diberikan tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kula lan pansedaya termasuk umatnya benjang ke alam akhirat amsal sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak niki taksi suasana lebaran Idul Fitri, jadi pula nama keluarga anak semua pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak, niku mawon ingkang kula sadukaken sampai kapan mangga sareng-sareng kangge nyakseni niku badhe ngicapaken atau nikataken nglebetaken kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika nok dene kalian makuli lan nok sipi. Mangga saderenge kula sareng-sareng baca istighfar, dua kalimat syahadat lan baca sholawat terutama kanggo mau nok ini nok duli lan nok sipi. Mangga kula mawon kangge acara niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi syai'ul azam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jumaila fadlul usul arwahi. Syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adina wa qusan ila jasadi adina ini tanah binti bapak berkata
هادنا وحرصنا إلى جزائي رولي أكتر يعني هادنا وحرصنا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان ثم إلى فريق من المسلمين والمسلمات والمؤمنات اللهم هدنا وعافنا شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, siap ya lagi. Ya. Mangga pulang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allah Ghafurur Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak hadirin wal hadirat ingkang sami Allah. Lari-lari wau sampun waos Maluan. Insya Allah terus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga dapat karek ingkang solehah. Amin. Bangsa serta jemaah dan patuh kepada kedua orang tuanya. Yang kula pesen tulung wong tuane ngupai nasihat khususipun kangge Nofrini Nurjana binti Bapak Cakra kalian Ruli Oktaviani binti Bapak Danu lan Nok Silvi Anissa binti Bapak Danu. Tolong lari-lari mau mendapatkan di sekolah dalam biasa kon ngaji kon belajar sembahyang ya ada sampai dibilangkan baik kewajibannya wong tua ya bahwa kira-kira lari wong ingkang soleha dan punyai akhlak ingkang tersae. Dan tolong pendidikan formale pun yang di sekolah ya insyaallah ibu lari wong juga mawon kula sampun biasanya mau terus pun amin amin ya rabbal alamin. Lawan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وسلم وسلم رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وارزقنا بها من النساء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا
ما تبارك إلينا الصغيرة اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء محمد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز وقدير يا غفور يا رزاق لا إله أنت سبحانك من الظالمين حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربي المستمع بلغ مقاصدنا وابلغنا موعدنا اللهم إن نسألك سلامة في الدين وعافية في العلم وغلبة في التقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرم علم بشر ربنا لا تزغ قلوبنا بل هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi Jaluk. Jadi ambil aja satu. Aku satu. Iya satuan sok. Orang doyan buah-buahan kue mah. Menang makasih. Apa? Wow. Minta apa jebu kue jebu? Minta kue jebu apa itu? Itu sono kue tuh melon. Ini melon mana ada? Ya kan? Ayo. Ah, ya Rini sama mamahnya. Ya, yuk. Ayo makan. Anu, kok banyak muni? Nah banyak san. Banyak. Ay, siya mo